Vanorea kwenda iteni bitantatu kiri katiba ya 2010. Karibu sana mutegeri wa Weru TV, muthikiria wa Weru FM 96.4 aja kiri mubango joto nyalujwa mwanya. Ntukwe na harua ture kaunti namba 13 neo kaunti ya Tharaka Nithi aratu na rwariro mwanya na governor wa kaunti eje Mheshimiwa Onesmus Muthomi Wanjoki. Lakini mbere kinyangu ikia kiri governor nteninka aja kiri setup eje yakwa on my far right ndena mtangazaji mwenzangu introduce baba no kethie Ameru. Thank you so much no twako na kanya gwata na twinyu bitawambaka muri kikuma wagetu FM. Ni gorobonge twinde na ikaro kingi ije ni ntogwe kinyingana ni betagwa mwenda sabanda keyani kuma Meru FM. Bwega sana mutegeri wa Weru TV, muthikiria wa Weru FM, muthikiria wa Meru FM na kinyage tu FM. Karibu sana bwana Gavana Ambokethia ntupakuba Tharaka Nithi na Meru kwa jumla. Thank you Karimi County, mwenda saba na mpaka Muriuki. Na muthikiriria na muoni wa TV wonde. Urio kumona na rondi create thini wa Meru County, Tharaka Nithi County na Kenya wonde. Kibwekeo umundi ni kwenda kumukethia umundi itigerie ntuku ithatu tuthi kuringa kura. Na niwega no kwithirwa TV na radio ni gututhikiriria na gutwona. Kenda twaranirie na aringi kura metu na antometo mara tunengera service no tumonde maringa kura twana turinga kura na mangine ageni kuni twalia no ntwa kila mtu. Yes na bwana Gavana tutigarite ntukuitha turinga kura na nwithiri tori Gavana wa county je kuma 2017 na nandi ndene ntukuitha twakaribara Tharaka Nithi bageta ndebene ku decide whether they'll vote you in, of which I'm very sure you're confident you'll come back. Kire manifesto yaku nombere kwithirwo kiuga uga change ya mantu jegie first thing ugima bwa mwiri ndene ya county ya Tharaka Nithi ni mbio Muthomi agitirite akariba county yewe kiri ugima bwa mwiri. Thank you. Ugima wa mwiri ni wa bata muno thiini wa department cionthe iria twega nacio thiini wa community yetu nontu tena ugima wa mwiri guti untu nkiumba kurutha wa maana na kwogu inio the ire nki very basic thiini wa muntu monthe tunkienda kuruthira antu metu in terms of kumacenjia. Ugima wa mwiri wa Tharaka Nithi by 2017 waleta mukuo ndo cibitari mingi ciari mbinge ira mingi itai na dawa na nkinya kutai na relationship gatagati ka aruti mawira ma county ma health sector na thirikari yenyewe tutaga executive na twaugire mbere twambe tu create harmony kana tumbe turuthe harmony kana ngwataniro mbega gatagati ka aruti mawira na thirikari ya marutagira wira nonto unfortunately kuoneka ta kwina kwithirwa kwina gintu kionthe giekara county muno kia afya kiringithanagia na utongoria mwega kana muthuku wa county. Yes na mbuge Tharaka Nithi ni aisekene mari maina strike mingi muno gintu kiambere twagire twauge tuka gwatanira twarie namo aruti mawira monthe ma county mandagitari na mara mangi marutaga thiini wa support team twitikanirie kuthie strike kane kuthie ugoma ni kuthukia afya antu metu nontu namo matege magia cibitari inu no wacotha miaka 5 mithiru ino turae neo na iri na corona guti mwaka no mwe na ninkwenda gucokeria nkatho aruti mawira ma health ma Tharaka Nithi County nontu akwithira matara thie strike ntuku no emwe tikuwa kuruntu na uthire munene utaruthagwa tikana mongerere mbeca tibura mbati kwithirwa makiongererwa ni kwithirwa tukiaranagia tukaguga thina ciao na tuka improve ana working environment yao kena methero makiruta wira meganirite na maina matumaini kintu kia mbere misharani ya sharegwa leonde na turekebishire umundi ana mbeca cia thirikari gacererwa tugiwa twina mibango migani ya kuhakikisha kwamba aruti mawira metu makagwata mshahara wao on time. What is it that you do different bwana Governor onto, for example, as we speak kauna county aritingo geba ba health workers bakugoma but in Tharaka Nithi tutiga kwa mugomo antu bachura, what is it that Muthomi did different na health workers baba? Itu kia mbere guti mwandiko te terms cia employment gwake na wena rights yake na rights cia murutu wa wira wa health ni kwamba mbere kuhakikisha kwamba wegua ni promotion ciake na kugwata irere due wegua kuthiria miaka iri napate kupromotwa ukamupromote na itu promotaga metu muntu athi kuthoma athomera untu ina specialization napate kunenkerwa promotion kuringana na bora thoma na specialization yake abate kurutwa bara ari mbere akabirwa bara ari specialized
uno kagira muntu job satisfaction bwa kairi gutena gitumi ya kwithirwa mishara ya aruti mwera giceragirwa na nuruthe mipango ya gusave mbeca ciao tukatuge merita irugumira kwigwa no kumya thirikari nene ni cerithagiria mbeca na mieri iri nuruthe mipango mugasave mbeca cia mieri iri mukethwa muri mbere rionthe na thirikari ria ingi na mieri iri taburo nkithwa na buffer kana gintu gya kugiriria gutikethwa kwina uri wa mbeca kenda rira tunengeretwe mbeca cia March turi mweri wa gatano tukahakikisha ni turibite mushahara wa April na wa May na mbeca iria tusavite kenda tukethwa turi na arrears bwakairi no turu the arrangements na banks iria turutite nacio no turira gwatuika reliable kule banks ni makunengagira nkinya service ya ukunengera mishahara ya aruti mawira na mate gukuribia ndo makumenya reliable wanengerwa mbeca ciao ukariba ndio gacha kuigwa turiba mate kunengera koguo turi mibango na banks na turi mibango pia kwithira tusavite mbeca miganisha kwa mipaka leonde tu tukwari yao ninkiuria aruti mawira monthe Tharaka Nithi county macheki account ciao ana kwina thina ya kubinga mwaka mishahara yao ni ribirwe umuthi na koguo na rinkoria mushahara wao ni mbari mushahara wao wa July na ikethwa rita ria mbere kwithirwa makigwata mushahara mwaka uyu uri mushahara ntuku ni wemwe kwambiria January nginya mpaka turi mararebe gatagati ga 24th na 30th mishahara ni genda nau mashinani kwa wananchi nonta mamwe ni aciari ciana cietu mangene ni ciana cia akuru mara magocuthiria mo koguo icoka thini wa economy ya Tharaka Nithi. Yes. Bwana Governor kwina cibitarire ya Chuka referral ira ndo tonerebo kirugoria na deputy president ikwithiritwo na ntimenya tha siasa gwituika cibitarire ya national government just for the record cibitarire no wakite menya kana karabuga guti muntu tena gwathina nako kana kara ciaro kigwa ni kega guti muntu enda gwathina nako muturi wa Tharaka Nithi wa bareari kwambiria mwaka wa 2017 kinya riu mwaka wa 2021 ururathirire guti mwaka no mutute allocate mbeca cia cibitari ya Chuka outpatient department Marimanti outpatient department na ya Magutuni na project ila tuguturaruthaga ni turathaga theater tukarutha OPD na tuacha tukatha lab na ikumi equip cionthe inekagirwa mbeca thiini wa budget yetu ni mbuga muturi wa Tharaka Nithi nontu gutini tugendaga budget yetu na public participation gukathie budget yetu wa mwaka ina mbeca cikagirwa kidogo nginya twacha kuja bara tukinyita umuthi na ninkurikana ndimwe tene kuri citu alamu ni my deputy governor akiuga mbeca cionthe iria mingene birwa Chuka nontu twakagira mbeca thiini wa level 4 ya Chuka kende twika level 5 twabugiri no cienge na antu mau makuga tha ino kwamba ni ya national na malalamika indi ni tukwikira mbeca mingi mo thiini wa Chuka lakini mona kwa kale siasa nontu matigwitikia ati thirikari buria gwataga mbeca cigana no ruthe building igana uguo kuona igana tha ino na iruthitwo ni county government koguo it is 100% ya Chuka OPD ile kumenya ina department mingi muno kwanza na well equipped ina lift ithatu lift ciiri imeragia itanda kimera kathongira ndani kina murwaru gigetia nake kanike guruka koguo ina technology irite mbeca mingi ma Chuka OPD Marimanti OPD na Magutuni ciagendaga on at the same time. Yes. Okay. My colleague. Ako ngavana ndenda muno kwa niaba ya antu ba Tharaka Nithi ko tutakarwangirwe igi infrastructure. Tariya kuma ndagaca gwite into ja barabara na kinyatho ko ito giaka. Watega county ya Tharaka Nithi barabara ciarami. Cite kidogo ci challenge muno kagita karaja kuma history ya ndiguru iji. Tutwenda kumenya mianke kwitano kuma watuika ngavana. How best ugeretie kwa address thina ya barabara ndene county ya Tharaka Nithi. Me thina ya barabara thini wa rural county cietu. Me rural county cietu ni iria ithirugitwe ni arimi ina mashinani. Meru, Tharaka Nithi, Embu ino chonde iri thina nene muno especially gwetu kuri na mithange mega kana mithitu mega ya kurima. No aburira kwa ure gwatanaga. Yes. Na mbuge challenge yetu ire monete nene muno ne akuga urima barabara season ino bura ya ura barabara irembega ibu kwa irembega ugu
igochwa ni mbura yonthe igatuika bara ri zero kuga tutwire tukagira mbeca muthetuni kigendaga kunywa na thita bara ronjiru nyunyaga na thi no guti barabara etimente na gwa kumarira 1963 na kuri magunga ni karwa mara mwitu kuldo tamak itikende mbeca cingi ukathi gutara mbeca itumika kumenti ni barabara ini wekira bamwe miaka kadhaa ungithira richa kurutha lami twauga turi Tharaka-Nithi tukathie kuma 2017 tukathie njira ngurani one twauga tugura equipments cia kumaintain na barabara cia maramu na kurima na gwikira maramu tuti kunengana na contracts kenda mbeca iria bati kwithira ikurutha contracts bantu rutha maramu nacio twikire lami na ni menda ukuriruta riogu Tharaka-Nithi County Government unturutira kwa thirikari ya ingi atene na tike na thina no aka meciria nebo makinyite marutite 0 km ya tamak daino bara turi Tharaka-Nithi ni turutite kilomita 1 48 kilometers kinya igoro gutara na tamak ni cionthe guticio iti high quality tiga imwe ya na kilomita ya mbere imwe na twaugire muntu akiambiria wira no ambiria na kora kwa choka menga no tunamo tikatwa ina experience indenu lakini ni tukurekebisha ni kilomita metu ya midheru uthiete kanwa ira ambiritie bara magundu inu cingi cionthe tamaki ya Kathwana tamaki ya Chogoria town tamaki ya Tunyai kuthie Ndara tamaki ya kuthie bantu betagwa Kibobua na Kambandi na eku cionthe ni iria mbega na ikendera ndio tukwira antu metu matonengera nafasi tamaki nu ciambirite 40 kilometers emiete ni kuthondeka 100 kilometers na tukanengera nafasi tariki kenda ikendelea kuthondekwa with very high standards. Maybe tuenda kumenya barabara yeje era kilomita mwe guthondeka na mbeca ngano tutonete mbeca imbingi muno cia Kenya ikiurira ki mantu neje gikuthondeka barabara okay maybe kilomita mwe thondeki mbeca imbingi lakini bando oteka kilomita eu ti kilomita yumba ukaregita rira yare tukwariria kwirite guthondeka kilomita mwe na mbeca ngano. Incidentally kitu tumba kwa afford kuthondeka mbeca na rate ire thondekagwa ni kura kana kera no tumara metha kwa mena expenditure cingi mingi no buta manengagira maritwa nkurani ta contingencies na into cingi yet with a very low volume seal na lamia nekiro na mbeca mingi muno ni 40 million per kilometer kuri mwe turuthite nginya na 30 million per kilometer cingi 33 million per kilometer na ni inu ni rahisi sana na gikiribo ni kwithirwa twikirite competitive bids muno kwa chakua barabara tena kalavati mingi tena ndarasha 33 million per kilometer na ruthe ututana kirugia 40 kilometers na ntarire umuthi nethira kilometer 48 tutumirite about 2.1 billion miaka enu ethatu turuthite kana miaka ena bugituma barabara bugita cia low seal volume muntu enda kumenya yumbo karo egitarengana kulingana maybe na contractor ariboa egitarengana rere tumbo tumira barabara itanjirite guturikanga lifespan ya barabara enu ni between 15 and 20 years na and 15 to 20 years yugu tikenke thuka gacha kuthekera thurwa gira tuta repair and maintenance na muno kithukia barabara ni nyamu twitaga drainage ndonchiru gacha guchoka barabarani anere arami ukagana nichoka kareta thine tumatugaga ni seal na bone bukundikania thini wa Tharaka-Nithi na kinya rural county ra cingi thini nene muno ya kuthondeka barabara na cia maram ni drainage na ntumetu mari thine mwe nuntu wathondeka barabara wa drainage both sides of the road wakinya gate ni muntu kara kumukira culvert agacamike kenda ngari yake tonya anagwe ni gutonya na maguru akabinga nituma thini wa Tharaka-Nithi county thaino gukarukira department ya roads itururite bill itagwa road marshals bill iria tukucheria volunteers maria makandi kwa manengero stipend for example you can imagine barabara ta ya kuma maybe Chakariga kuthi bantu beta wakaunguni ile mbaga muno gacio kathukwa ukandika ndaka inya wacinengagira ngiri 3 ya maintain per month at the end of the mieri ta mugwanjogu wabata kwithira matumite ngiri ta 80 na makamika gashua rira barabara yarengwa mutaro kidogo ni mbura magaciokia kana ila kavati ya block makan block na muona muntu kubinga barabara makamwena gututirira ngima makamwira utikabinge barabara na mati mbeca inu 80,000 thini wa meri 3
niwe tu save gutumira milioni 8 kuthondeka barabara ino ringi na ino ni untu mwe tumangite ku implement na ni mbuga ni untu mwe gatuma ndaka cietu imingi igwata wira wa commenting na barabara makigwata tamakanta kere na iturani kiruta wira wa bikibiki na wongeni lakini kuwataka a few hours cia 3,000 pa mweri ku maintain barabara. Wa tutore gataka kwangerekana na tukariki residence age ngavana kuri barabara yumite yumba ku connect county and quotage na the rest ya Tharaka Nithi county kuma gwitachuka ku barabara ile tura gwitwa Kareni road etagwa Chuka Kareni thina ine ri barabara kwa rwigita ira jambo no mono na barabara ya Chuka Kareni yambiririe 2014 ni mujumbe na twanengeretwe barabara enu iri contract katagati ka national government na donor wa European Union iria yari barabara ta itano thini wa Kenya mzima charuthagwa na technology etagwa labor based technology gwatuika lami ikirwe ni antu na njara kenda mona mawira ile citwa conditional grants munda kunenkara grant ya kura condition yakwa neno the European Union yaugite ni kwenda contractor tigatumira machine more than 80%, atumire machine 20%, 80% irudwa na njara na kadibo ntuma guja ko twika lamini ikirona wheelbarrow yani kwa chukira kwa twika contractor mate na ujuzi ni wa gutumira gangs kana ndaka ira chika kuruta wira na training tembaga thini wa miaka 4 ekirire kilomita 7 cionka twakinya bandu twa negotiate twa ugane cinjue itikirirwe either 100% machines nimenda kuga that European Union ni ya pull it out itawamirire nyamura ne ikare na national government ni guchange ya contractor kenda ikirwa na machine all the way through ni nyamwe very painful no to barabara cingi chambiriria cionde after that icha thondekirwe koguo ni rawi cha bureaucracy ire tete thina lakini hodikanira kwa thoka wa governor na mjumbe na mandrep analiria mauntu mali beyond mo indi ndenkerea twetu hakikisha kwamba tukumia barabara ni very painful no ndo indi mwana ndo magenda kurasha muno anegwe ngo mende tumokuria kiuria ni kwajirira yes ino thineri indi ni tuenda gwitikia thini wa thirikari ukite hasla ira turandikanagira ndo ne ukire atwa tu economic forum kintu kwetu andikithiria ni twagire barabara cionde iria ciambiririo na itirikitwe inekore first priority nere priority number 1 thini wachukaga Mang'ombe constituency ni barabara eno maybe tukirikiria kimantu igi infrastructure mono ndakasha gintu kingi witwa gifocus mono na ndakasha wakite ndakasha ngana monkira thairi ya the major buge kuma 2013 to 2017 twashire twatarandara iria ciambiririe tu ni thirikari ria ingi kwari na ndaraca ciere cia ngari na ndaraca 12 iria cia kuringana ta mugogo na iria mengene cia gwere taino tukwaria o methoni ma wananchi metu iria tungitara imwe twina ndaraca 48 iria twikirite katagati ga 2017 na aturi umuthi ndaraca cia kuringa miburo cia kuringana ngari na cia kuringana antu na maguru imwe in fact ni historical ndaraca ta bantu beta kwa Kabugabua iria ri gatagati ka Mukothi mana gatithini antu mathiruka kilomita 20 across Ronchiruru wetagwa neguja netha nanto na taino icinchitia biashara nkinya kuma antamna mauma gatigania mathiete Garissa mategenda through Nairobi ntuko ino makarwa gerao makaringira Kitui makendama na kuri barabara yengi twarugira wari wetagwa Mutuguta bridge ya span about 50 meters iri Chogoria ino cioni nkiuga ni very historic inkenagia na igwa no cio no ngakena nkauria kweli kaunti ruta wira muthembo na nkaigwa mbeganirite muno lakini twina toto ndaraca 50 na mibango yetu ni tumakite ndaraca ciingi within miaka yetu kunengerwa ingi kinya ndaraca mwe ndaraca 48 na twathiria inu ntikwatagana muntu ga chapter muthomo njuki akona wa kandaraca no ngakirotha miburo yake ntutuka tukuthiria wirona. Thank you Governor Njuki. Na tukatwariria urimi kidogo urimi ni ngurika 2017 ukiariria manifesto yaku ni waugite urimi ni gintu kimwe kiria ukagarura sana iganika muno Tharaka Nithi county thirikari ya kumbere gwaturagia mayura gwatura mwanka gutina njira cia gutetheria arimi
ni wega gatereria murimi thaino abatire kuthura ni gitare gikenda nontu umbite kugarura na gucenjia urimi atia. Yes. Nina murimi ongweta njara muno nanga gechochererwa nuko na murimi wa kawaida uyo wasla mama mboga kintu kia mbere twaugire antu metu mauraga nontu umenyo na twambiria program ya kunenkanira mbeu antu maurio kameganiria mbeu lakini kira gituma tunenkanira mbeu tiga tunenkanira mbeu kenda antu metu nontu matiumba kwa afford kura mbeu katwenda mathoma mbeu iria mbega iria nkiumba kwithirwe gaciara nontu tunenkanagira mbeu iria citagwa certified seeds kuma iria etagwa mbere etagwa Gatumani itagwa Kalo iria research gwatuika kuri mbeu ya ndengu iria iruthitwe research ikonekana ino ikabandwa na gukaura mbura maita mairi kana ciumia ciiri ikanungira mbura gwe gukura nega ciara ndi bwama cia mbembe the same na cia mboco the same na twa mwanengira paketi ciiri imwe ya mbembe imwe ya mboco kana ya ndengu na mboco muntu athia banda eka yake imwe puria kethaga ni onaga next season nankala kunengerwa ntiumba kuthi ucioka kwacairia na ina na limited no ndicho turende magaika nenkera gintu gitibo iciaraga maita malatu kugunka thi ngure tayo ndukani in fact mara yengi maiga karatathi karia magashoka makathi ndukani nako karatathi karangu kani kapaketi kara karapite mbeu makathi ndukana nako makauga nenkera mbeu taino na no ntonu production yetu ni etitie muno tigari umburera iranyarire ukaririkana wega na nimendo no ntwikaraga radio na TV ni uririkana wega rira wanegua anto makirira ni ura Tharaka-Nithi kuma 2017 maretwa relief food ni ngumu muno nangarira mbura yurite kabisa otherwise ni twatere gintu gitwa yura Tharaka-Nithi tigana ciaca makumishokia na miromo yao ni ngumu muno kuona antu marite laini tiga ya kuromba irio cia musada tiga riu mbura ragire this time ni twanekanite mbeu mingi sana twanekanite mbeu tons bakubi 500,000 in fact kuma twambiriria niturite 500,000 tons kana 500,000 kgs ya seeds kuma twambiriria kunengana na mbeu na ni translated into kuthoma urimi te muno kwithirwa ina ino arimire ndinu kuthoma urimi mwega mbeu ria mbega gutumira twacioka twauga thini wa Tharaka-Nithi tuthine mwe ya kutuika twina bantu bagutirini farmers metu thaino ni twakite farmers training institute kana ile itagwa agriculture training institute anagua te fully operational ile bantu betagwa Tukuru na ni bon kwenda kuromba marama kona TV na makuthikiria radio ni machokia muthomo wa njuki kenda turutha agriculture training institute yetu operational ana siasa ni makwali na makiuga gute muthomo jakurithite gutu muntu kugwetereni wakura tuna agriculture training institute bei ya ndengu thini wa Tharaka-Nithi tukithongira 2017 ya uma between 30 na 40 the shillings per kg thaino bure gucaga mbu antu makirira ndengu itina bei thaino yumaga katagati igana rimwe na igana ya 110 per kg na bure twaruthire twaciriria antu mara methagurwa mari makigura ndengu mari end user ni mara menda yani mara tuge mara mabiraga supermarket company ile package na twaria namo na ma eliminate broker mara methagurwa mara gatagati twarutha aggregation centers bantu muntu endagia ndengu ari wenka twaruthire buria makethagurwa mari bamwe makendia mari group etagwa aggregation center na turi nacio kadhaa thini Tharaka-Nithi twafomira etagwa Tharaka-Nithi Serious Cooperation Society na no twagitumi kiume na collective bargaining power guti muntu umeukagiria atu ya kugira ndengu mucii acoka munengera bayete yo twacoka twaka green store nene muno thini wa mukothima equivalent to Cereals and Produce Board ira caka watene thaino tunengerete private company na condition yetu ya kumanengera ni ati ndengu itikarwe guruka thi ya shiringi 100 per kg na season ya thuka wegwa togu magume nyombani yetu tunengere mangi nuntu na mo tika tukumulipia rent mbora magurire mwananchi mbeca ndi kwendekana na ma maintain store area nuntu gutiwira ngwe tungimurutira koguo ni aggregation center tugwitikiria nkinya produce inu ciengi igatumika nacio
thiini wa Sirius Yet store yetu ya Mukuni na ya bantu betagwa Mithero anaku nitwethagwa twina storage ya mbegu na correction center ya irio iria antu marimite na tukenderea ku encourage guchua maria mankiomba kugura irio inu kuma thiini wa store tucikirite ku turuthite ira itagwa ticketing warehouse and ticketing system kuria unkiomba kubira irio ciaku ukanengerwa receipt na ukaribwa mbeca nini inu cingu karibwa rira ikagitata rira ikendua lakini wenekeretwe guaranteed price ira ukendia na ukirima na muno zaidi ningwiciria kira gitukagia agurima metu muno rira matagwata ujuzi wa advice ya agriculture extension workers nitwarifambire sector inu na kuandika antu wengi ma agriculture extension workers maria ma advice aga wakulima wetu na every division and every ward ili urorungamirite. Thank you mheshimiwa. Twaririe kidogo urithi wa ng'ombe cia iria. Bado no kuririkana riria waruguragia muradi wa ng'ombe cia iria ugite gukwikira arimi mbeca mubukoni. Yes. Na labda kagita karantu mangi matamenyaga gukurugura banki umekira mbeca mubukoni kana tukumekira mbeca mubukoni turirikana kwina indi antu matumagira ndegwa kagita kara gatene. Na nalethi na muno nuntu akwira antu metu ni matigana na ndegwa ni ciendue ni ibirwe mbuchari nuntu ana gukombora ndegwa yari na bei kali muno na karetaga nteto cingi itibu nuntu ugakombora ndegwa cikuigua no ni butire no mbeberie ni jire na murimo na mane matigana na nteto inu kira kiane thina muno thiini ukulima wetu wa ng'ombe ni gintu gitagwa quality mbegu kana ira itagwa artificial insemination quality yayo na mwaka iri bei quality yayo ina thina nuntu liria private person ya umagira nuntu thirikari ya Tharaka-Nithi itaina muntu nuo mwe mwandike wa kunengana na mbeu kuli wakulima koguo antu monthe manengagira mbeu kuli wakulima ni private na mauma makathinginya Kabete mathi Kabete magura mbeu magasha makongerera bei ile ali very cheap ali 2000 ile ya kawaida ile ingi itagwa sex semen ile uri guarantee ukagwata mori bwanengerwa ya umangiri mugwanja thina ciiri ya mbere ile wagira Kabete na ni wega kwira muthikiririe na viewer uri gutona TV ni kira kire bei muno thiini wa mbeu cia ng'ombe ti mbeu ni yenyewe kamutungi kara wona gakiuma ntogo nu yetha ina bei itagwa nitrogen ira kuiga mbeu ire tegaje gukua na nitrogen ya umaga bantu betagwa Kabete wagira nitrogen Kabete ni bei kali na wacha wamiga uko inde mwa waboro kuruta na bwe ikuma ugicha gucutha muntu akwita kamutungi ari private mbeu ni yakwire indi ria gacha gwikirira mukulima ti amura ni yakwire akamwikirira tu na aribe iciokerwe tukwingi na akwira ciokera ukamuribia ringi nginya ukano wakauga bantu mbukire ande ya muntu wa mubira kambe ukiendegwa twanditire solution ciiri mwambere twenda kurutha nitrogen plant bantu betagwa Tharaka-Nithi na nguthi kuona deputy president indenu ambero tikekire utikaruthe plant ya nitrogen very expensive to maintain kiro kone nitrogen te plant na twarutha mibango na eno yetagwa Kenya Genetic Agric twarutha mibango maleta depo ya nitrogen achuka taoni twamanengera nyomba na twamekira stima twamanengera rutima wira mairi rutima mau mangine mao makaukia makaleta nitrogen kuma Nairobi na tanka bro maleta petroli magekira bare nibu lo thankinyo mundi magasha magekira mbeu kwa wingi turebete mbeu inu riu twareba mbeu inu kwa utika tukurenga bei inu kuma shilingi ngiri ciiri ya changiri ta ya kuma ngiri ciiri ya matandatu twacuka twa subsidize turi thirikari Tharaka-Nithi county nuntu thaino mukulima aguraga mbeu inu shilingi 400 au mangi makaribwa ni Tharaka-Nithi nuntu nitukwenda urimi wa ng'ombe ubua koguo mbeu yumaga 400 bantu bangiri ciiri iria sex semen bantu yuma ngiri mugwanja yumaga ngiri 4 twamarenga ngiri 3 no munthi na kulima ma meru na maembu maria engi
ni macagira mbeu bare nonto ni otika kuri binderi ya Tharaka-Nithi ni ya Kagrik na bo maguraga cheaply ni gutethia antu metu nonto utiumba gutemera kamutungi kari na nyamurere nthiru nonto tiko kuthi othe wetu kabete no gura baba bakubi kuwa mbere ana mana private maticokagira. Number 2 tuandika AI officers marama magenda kubira wakulima mbeu 17 of them tino Tharaka-Nithi twamagurira bikibiki twamagurira mitungi na twamagurira kiti cionthe daino ng'ombe kwikalonga mutuku uringa toll free number 1513 tugutege nturi bagua ng'ombe cietu ntuku-ino igwatagia rimwe ta ng'ondu iticokagirwa one na mana magithoma cokeretwo na ng'ombe ina thina kana macereretwo kidogo buria activity ni ruthite 2017 iria rira twendagia thiini wa Tharaka-Nithi yari 26 million liters in 2017 umunthe no twakuoneka mbeu ya raisi na kwithira twina program ya foda na twina ofisa mangu kura mang'ombe tika mekagira ng'ombe nyamura monka metha pia ni ndagitari mang'ombe ne kuonera ng'ombe akubura ndwaru ura kwina thina na kukuthimira na kuku advice iria letu thaino ni mendo check record cietu 2021 no 2022 tendru tureririe ria in total 44 million liters kuma 26 ginya 44 million liters ile record ini kure muntu kuria twaregete kwithira twina milk processing plant niki utiumba kurutha industry utina raw material riu wero turacira raw material mbere no ntureu utacha kurutha factory na lita million 26 lakini 44 million liters daino ni quarantine kwithira na factory area netuma tukwira antu metu Tharaka-Nithi tunengere muthomi njoki nafasi tuciokea daino twina nafasi ya kuthondeka milk processing plant nondu twina area mbere turathire raw material riu twina area na tukarekega na kuthondeka milk processing plant na nimenda kuga thiini wa program inu ya AI services ni tutarite record cietu tucao turia tuciare tukana twa ndume twa magana mana ni gacao kamwe up to igoro 30,000 kumaliria twambirie program na tikambiririe tene ambiririe 2019 ntu twambite guceria njerera tugitatirie riro kuga ntikirite mbeca mubuko taringa 30,000 times 1,600 wone mbeca cigana tukirite mubukoria wa kulima na guceve wa kuria guciokera ringi nuntu mbere kagirwa gaciokera nuntu nayo ni iria nkuo inio twistaga value addition. Yes. Thank you mheshimiwa. Kiamwisha urimi tukulima ndengu tukulima serious tukulima mwanka tukulithia ng'ombe akwina murimi wa majani wira ina gitogoto wina wachoria na kawana bado ni urimi waku muntu nawe atethekete atia umutethetie atia umurate ikenda gitumikira batero kuthura na kenda mwivango iri kwinayo. Very good. Murimi wa majani tututaura very closely. Record cietu ni ciuga miaka ino ethirite ya 3 nondu miaka iri mendagua ni athire na corona ni twakite na kwirehabilitate ibanda kimwe ibanda cia majani 40 na iria twakite bamwe 40 ni bamwe na iria njeru nondu ni twakite njeru ibanda 17 iria twakite na bamwe na iria turehabilitate twathondeka minanda iria mega yethiga nondu mbere mararuthagira majani thi value ya majani ni titie nontu namo maina bantu bakugira majani na quality ni gwikara wega nontu rira waiga majani thi ndimwe quality te were mbega muno na tukwendera kurutha ibanda ciingi iria ire record ini twina ibanda 32 tukwenda kuthondeka thiini wa kawa ni turuthite effort ne muno akukakisha kulima meto makageria ku market kawa mari bamwe thiini wa mila yetu nonto Tharaka-Nithi county iri kithi ya kawa kira kiri bare bantu beta wa mpampo ni twamagurira turi Tharaka-Nithi county government nyamu itagwa roaster ni area the most expensive item thiini wa kurutha kawa wonaga tene riria ukwenda kuthondekera kawa mwagendaga mukaruta mbuni
mugakonyora mboni na ukona mboni tika rahisi muno teta cherry mwakonyora ugacuka mukaruga na karai mugikagira mbari kigatoga kanunga wega mugacuka nyukwa kathongera balandioni riu imagine machine imwe ekuruta wira nunde igakonyora ikaukia mbari kiayo igacioka ikaroast ira wona ukibibia na karai gukaranga na karai machine ikaroast igacuka ikathia na package riu tuna machine tenu thini wa Tharaka Nithi etagwa roaster ira twanenkera nguruma metu makawa monthe nontu marianda one umbrella na thaino nitumba ku package kawa getu ka kwendia locally na outside the county kiria kirimo kina bata muno ni twaritie muno na agurima metu makawa riu kwina possibility ya kwithirwa tukiruthaga direct export ya kawa getu market ni itikiritie na bureaucracy yaribo ya ni ma brokers mna nginya mauraga antu mamwe maria mareta thina wa sector kawa ni imerekebishwa no ntwa nyamu itawa coffee liberalization program na coffee bill ko tukawa kwithira tukenagia kawa getu nja katweterere twathurana twen engaging yenu wengi na ningwitikia urimo kawa kagucha even much better. Yes. Thank you sir. Mbita na mbere gukurikania kiri muthikiri ro tuthikirite utugwata gukurukira Weru FM 96.4 Meru FM na kinya Getu FM. Bwana gavana ngichoka kirigwe ntukuinka ikurukite kurari na mutino muthuku muno ndene ya ndaracha ya Nithi. Na untubu bwareta siasa muno gwatwika njuki na bangite guchange ya ndaracha yanga ye street anga ndaracha ikurukire ire mene. What exactly have you done miaka 5 ja gavana wa Tharaka Nithi on Nithi Bridge? Ino ni manifesto yakwa ya 2017 iri antu maraengi mauraijia kanene implemented manifesto to implemented 80% na ndrasha ya Nithi niyo mbura kwa niyo iri number 4 na nimenda kuthome na kithungu bra na ugite nka launch initiative to re-engineer Nithi Bridge to save lives. Kidongo gwite kuga ngaka ndarasha. Nontu ndarasha ria ne ya Kenya National Highways Authority. Ire under national government. In fact international. In fact uturutore digano ni mwe thini wa barabara ria nene. Utina rutha rwa Kenya. Na kiria twaugira tukarutha na it's in the process. The reason matatu succeeded kuambiria initiative ni kuga tukaraniria na thirikari ya nene ukirukirira kwa Kenya Highways Authority metikiririe guchange ndarasha ira na antumentu maro bati kumanya maundu makoni ndarasha inu record ni cia thirikari ni cionania ndarasha inu autubo bati gukirukirira wa umite mitheru bakinya bara ndarasha nindi bantu uringa kona wetia ebati wetia street na area inu na unyuma ni antu engano ma compensate migunda ma compensate tena thirikari na ni maisha bara e compensate na bareri bati kumirira nyuma ya kirima kiu bantu bange beta wakajuno area inu ono bati kumirira no lakini bu tekana ndo muntu ajira kwa barabara ajira na njira rais mone kuringa kona au na ni kura matathi make na maundu mekara ndituma na ure ntugire ngine chuka ndrasheni uraga antu no ntwa ngukumano no ntukigwa muntu no tarekererwa kandrasha ogu itasha kwete wakiraga gantu initiative tukwenda thaino tia kurumira njira nutukwariria ni wauma mitheru bantu ukabare ringirite kona utumba kwitwa na barabara na kona bara irima igutunganira nontu kuri nyamu itagwa centrifugal force ukaringa kona wina speed ko speed naga ungaritie muno ukaringa kona ko gwicaga nibu ngari mengi cikaraga ni twende ya uma mitheru pura wonaga ndarasha garia mwanki kanen ira itagwa ngari njira ngari ya mwanki railway SGR kwa thina bara Miritini Mombasa wethagira kurukirite iguru nyumba cia antu irindi ni turomba thirikari tikengitumira mbeca mingi muno itikeruka bilioni ciiri ugacagua Tharaka Nithi county ni gwaka barabara cia 2.1 billion thini wa miaka 5 unkire mwata gwikira ndarasha ya 1.2 billion wikirite pillars kuma bara uma methero wale ikaumira mbali rengi bakubi bantu beta marima ikarukite street kenda bara ambagiria
kirema gutwika gutikirema kirema kinene igakeruka straight igurukirite iguru ya bantu betagwa Pachanex ikerumana na bale no initiate rwari ruru ambirite rwari barwa ciakwa iri kwa Kenaga igukinya inya but recently the deputy president yale guku thini wa agreement yetu na manifesto itwarithie togwa barabara ino engineering na ali chuka ntugira leo commission ya ugira barabara enu UDA kana Kenya Kwanza ikaunda thirikari within the first 6 months akethirwa akinenganagira mbeca cia kuthondeka daraca enu kambuge timbaria bara mwananchi wa kawaida aragia ya mwana sasa no alio no lakini tuyo turi atongoria umwe mare gukuta muthomo Njuki na MP metu ni responsibility yetu kumumirira na clip kara ka video kumwira ino ni commitment in public kwamba barabara ino kathondekwa na barabara ni uragite antu na ino kuma in the last few years itfatu achekire miaka ni miaka igano miaka 5 miaka 5 ithite thandatu ni uragite antu 2000 mamwe matharakanithii mange manja na tutiumba kwendelea gutwika tukakuneka metho kana we bury our heads in the sand antu menera gukwirao koguo ni kintu kiri mibangoni yes Mheshimiwa Nkeja kirigwe thirikari no ithia mantu jama ingi mwisho no ntuko gwatwika information ile tegukinyira wananchi na tukaga information is power ndenda kumenya kuma aro kalinde gorore ngabana imikakati kubwithera bwikite bwe county ya Tharaka Nithi ukwali mantu yegi agriculture ya inambi mwisho no ntuko antu barabe mashinani bamenyaga atekere gwita na mbere no bomba kwa be connect na thirikari yao ni boma antu metu ni maura muno ntuko gomenyo kwithira matena information ni emengi kukoni thirikari yao na ni responsibility tu thirikari kwithira tukararia na antu ireto kwa vikao mashinani na mbuge wa mwaka twithagura twina gintu gitagwa public participation maita mairi imwe ndo kwa county assembly igikorwo ni thirikari ya Tharaka Nithi makinform makiuria wananchi thini wa miaka 5 tariu twaringa kura tukiambiriria miaka 5 kuri gintu turuthagitagwa county integrated development plan which is a 5-year plan etagwa CIDP tugendaga wa ward ugekara thina wananchi makero miaka 5 uri gutugana kumuthira ni muga ati amwiyu makauga tutikwenda ugu tuenda ona na mipango ni gwekirwa thini wa plan cietu igacoka mipango inu ikarenga kana ikabreakwa down tuire twitaga annual development plan mwaka maundu ma miaka 5 ri tuturutha monthe mwaka wa budget ni turuthate nau inu itagwa annual development plan nigenda kwa na inchi ringi wa ward makathikiriria na magetigira bora makana kurothirwa tika turuta wira tutukurumira bora mwananchi makwera we demand yao indi mwene magaidawa na indi mwe tukarikia makuga bora para makwenda na ni untu mwega mwisho kabisa niturutaga nkinya mbuku tariu mbuku ino ria ino yonetie mawira mara turutite na kula service ngomba kuonekana thini wa Tharaka Nithi kwa miaka 5 ni mbuku ya page 117 na ila mingi ni mbisha no turagura rune metho tutikwenda kura bora cibitara thoriro tukumiona ko mbuku ino kuga kuri muntu rio thini wa uteo thini wa Tharaka Nithi please thie bakuwe na ward administrator waku uririria kane umurito thikara umene kwenda mbuku ino umene wira rutitwe kana bora tunkiumba kwithira tugitethagiriria na mbuku ino humanity na manifesto thoreke na wananchi ina mbuku ino tutwa 80% na thaino maundu mara matigarite thini wa mbuku ino ni megrete thini wa mbuku ino kuona ngwetete ino niyo tutite kuthondeka iri balance ya wira turutite thini wa miaka 5 uro tigarite nondu katiba ikunengagira miaka 10 uri governor koguo rutha manifesto ya miaka 5 rutha manifesto ya miaka 10 riu bara utigeri nebo kathie in the course of co-implement kuri gonto genda gukethira wabangite u indi no atwongere gintu fulani kenda kubucha kwagira kidogo ndipo ongagirira indi gacotha manifesto gaka buku ino mbandikite leaving no one behind page cia nini muno compared neno no ntu ino ni yakoni na metho bora turuthite ino ni mandiko ya bora tukalutha ntumukona ati no tikauga tukalutha kwa tukona kanini itina mbisha mingi no ino ni andikite bora tukalutha na twathiria ikethirwa iga no gundu tukoni na metho bora turuthite na mbere ya tuma bau wana mwenda saba ni kwenda kwariria muno mauntu makoni standard cietu cia gimo wa mwiri icho kiankatho kula rutu mera metu ma thirikari
na muno muno mbuge nitwambiririe program itagwa ya community health volunteers maria magwatanagira na sector ni agweta ya emergency na fire response thini wa Tharaka Nithi kuria antu matwira abo kuthina mbere mashinani kila pahali na mama yagira nginya household ithagwe na household igana rimwe rimanijagwa ni muntu umwe nitwandikire kana twanenkera volunteers ngiri imwe in 2017 tukiukia mari 267 daino twongerera ngiri imwe matuika 1267 mari bagwa stipend kanini tu akuringa thimu na gutwa bikibikiri mathita bantu na ndi matwira abo kuthina mbere na mashindano kumenyera afya yetu ya mwiri to the extent ati muntu atiomba gukweturani ntuko ino nundu akwithirwa ati kurumirira mutarata wa ndawa for example mara chronic diseases ta maybe HIV mangemana TB nake kula antu mama rumirira nginya make sure makonywa ndawa ndiro kugya na mwana gwatu kutikupira nchanjo kula antu makurumagirira taka mari polisi nginya ka make sure nchanjo iko thondekwa indi para bank net muno ni collaboration yao na emergency system ino ya response mbere tukinengerwa thirikari thino Tharaka Nithi ari fire engineer mwe kanini na kaina ruti mawira mairi ndereba no mwe ura wagenda kurwa na mwangi na gutinkiagira na mwangi Tharaka Nithi nyomba ile yako bya daino tu na machine mwe machine thandatu na machine cia mbere mwe yari rokete dichuka daino turi machine ciiri chuka turi machine chogoria turi machine marimandi turi machine ya kalawana ira itagwa fire engine na fire engine nu anatika twagurire katorothio collaboration na county mwe thino wa Britain matura murete antu menu tu train twabira muntu mwa train atwika fire officer eta Alex kane fire mara twitaga chief fire officer na ukatreni mangi rutu ne firefighters 21 na tumatruda firefighting yonka gina rescue antu mara yengi makusha thino accident scene rira ngari yagwa mathi makarutwa kutangunia makusha gira bau ndakashi tu ino train na to save a life menge muno ituri no gusha ke apeni bu nithi itithia ndagika 5 antu meto matewo na magenda makinya mali machine cia kurenga ngari karara makaruta ngari ya part makaruta antu magekirwa stretcher na makapirwa cibitari na mayenge na makobona nundu ndotenu na ugacutha response yetu ri guru muno ntwa wa mbere apart from communication equipment nitwa maigire bamwe turambirira na chuka mbere itwakite nyamu itagwa fire station baria aloi mwanki maria mari on duty matitagwa misi kwao kana lodging kana bani uri duty ugenda baria fire station ugekara unginya thacia kuma macia kinya kuri dom ya kuma mabo nega cha kwithirwa kwina emergency ino ngukura 1513 ekaringwa muntu ro connect wa tino 1513 iringa alamu baria kwa fire ana maikerwa gura kuthiite alamu already ne kurira nitumo kuna in 5 minutes 10 methagura mari baria emergency ri either ni muntu gwite rimani kana ringwa ni ngari kana kwagea na accident na nuntu antu twenu antu meto Tharaka Nithi kama kienda gutuna muteba ni maishi response yetu ya fire na emergency they know region ni the best tumoragia nginya tukaboria meangi ne neighboring counties kumona kura iba kubino ntu nao meangi tembe bakana wanichi matembe baka ukwaria mono mantu ja 1513 yes ina mberi tangugi antu metu roi Tharaka Nithi ugacha kwende kwa na thirikari anytime kana ina emergency either ngombe akwira ungamete kana gwina emergency muntu agwa kioro kana mwanki kana ki anything ana ambulance ikiendekana ira nkwenda kugwetha ambulance yetu mbere ciari thaino twina ambulance imwe ambulance 15 thini wa Tharaka Nithi county kutici bitari ite ambulance tukoino cia health center na thaino tugweta level 4 linga 1513 another ino kamiringa kandi ingetu egwozo na di moja buju The County Government of Tharaka Nithi. To continue in English, press 1. Kuendelea kwa Kiswahili, bonyeza 2. bora gwikira gwita mbere kwaria Kimiru niki Kwa usaidizi wa dharura, bonyeza 1. Kupata huduma ya zimamoto, bonyeza 1. Kupata huduma ya ambulensi, bonyeza 2. erokenda Kurudi kwenye menu iliyopita, bonyeza. Please wait on the line while we connect you to the next available agent. Kindly note, all our calls are recorded for quality purposes.
Watu kwa simri watu ni Manchester. Asante kwa kupigia serikali ya Tharaka Nithi. Unaongea na nani? Mimi naitwa Mwenda Saba, habari yako ndugu yangu? Mimi niko mzima buheri wa afya. Habari yako Mwenda Saba? Mwenda Saba ako salama. Ndaromba. Niaje bwana Mwenda Saba? No twarie Kimeru kidogo. No twarie Kimeru Mwenda. Ibwaga tukwenda kuya kiana mbegu ni kuitango yetu tunambera na mahojiano tukakwadiria baadaye. Sawa Mwenda Saba. Ibwaga no tuko turingira wewe na kagita kega mu karibu gatukinyira kaire. Asante uketi ngabana wenu. Mwire tu ketheka muno na tukuga thank you support ira tunekera. Asante. Karibu. Riu no waringa ila mwananchi wothe bare ari thini wa Kenya no kana in the world ni aringe 1513 either very free 1513 free of charge either very 24 hours call center ya kwa thirikari ya Tharaka Nithi no akiri mana yenge matishi ndo na moto ekirichirijwa muntu kiongo menge merwa makarwa ni rongo washuda thini wa ukithungira Tharaka Nithi bonde kuri nyamu twitaga gantry ire kuna yo kuthungira Tharaka Nithi washuda ni country nu yani kito bare guru welcome to Tharaka Nithi apila ni ndi kuri advertisement kwa rebo ni andikitwa au call 1513 in case of any emergency ukithungira Tharaka Nithi koguo ni bora tugiantu metho maina ignorance matithomaga lakini 1513 irebo kwambiriria mwaka wa 2018 yani tutethetie muno nginya farmers registration ku report mauntu na ni untu kithiro kuragira thirikari every time anokena kwa na governor mwire no kwena kwa na governor maina njira gunkinyira yes na makambira governor ali na muntu either man connect kana makambira ringira muntu uyu kana muntu na gwicaria nontu this and this kana maka director department yebati yes bona governor ngutwika really interested kuka nini leaving no one behind yes in a nutshell imbi kuna mukariro Tharaka Nithi akuria why would I vote for Muthomi Njuki the second as a second time maybe in a nutshell imbi ke yukuri your plan then wambupu no nitugite bara tukarutha department yonde kora twambiririe wira no nduwira tukolo in progress kambe ukie mweta random for example watch the thing wa department ya trade twaina antumetu maina toko yaigito tupati ta tushedi twa deep itwa kita thoko mwe thoko 12 thini wa Tharaka Nithi na thoko ini nichonetie muno ikongra trade thini wa Tharaka Nithi yetu iria mwe mpumenya ni kia mataifa ile bagubu muno na atu yatu ri ni ino ya kathwana na tugite thini wa miaka no yetu ithiete twaka thoko ciingi imwe thoko 26 ira tumakite na ira ninge kwira straight forward ira tugaka ya mbere ni achogoria ya kairi ni amarimanti twina ingi abantu betagwa gashoroni na cingi mingi tubangite tugaka kula kwina potential antumetu matungana already now ana agatunga tugaka na ni mbari thoko cia kwenderia into na kuri cingi cia kwenderia nyamu kuria antumetu matungana already kwina potential ya kwithira kwina trade indi ni mathina gwa muno ni riua na mbura thino mbukino tugite kilomita cietu ira 48 tukenderea tiginya kilomita 100 thino mekano ingetigere kogu barabara ile ungi ile chonto wambiritie ugo nita ya chokoria tauni na phase 2 ugo nita ya kibubwe na phase 2 ugo nita tunya indara ni ikinyeta bantu beta kwa kurungu ni bati gukinya bantu beta kwa ndara kuri shingi tu promise ta maybe ya Mukodhima town na kuri shingi tu promise ta ya bantu beta kwa ganga ino ya kuma Katharaka kuguruka nginya mukwina kwendelea na mbere na mbarira ingi ndu twina mibango ile tigere yonde thino manifesto eno ila tukendelea kuthondeka ni continuation ya ila tuambiririe na ndio tukwenda kuendelea kuthondeka woguo ni thoko department area tugete this time area ile turigetia bei kumeno twende shilingi 42 shilingi 50 80 eno ndio tukwa milk processing plant yetu na mbugira gitumi niki twina raw material na kuku kungi kwa youth Tharaka Nithi ni kaunti mwerea empato youth mao na program etwa youth empowerment program twauririe youth metu mandika proposal and it was very interesting by the way ukari youth ni mwena kuruthira wate na wata gwiciria youth metu ni mara matene mara metho matena mawira lakini matena capacity my friend I know twina youth my university makuruguta boda no tunamo watwikira job market ni thina na kiria magete kinene muno ni kwithirwa mena either the right equipment kana capital ya kuruta wira
tukumera matunengere proposal iria wecirigia tene antu makandika nengere gema nengere into cia saluni ani wairu waku maina proposal imwe cietigia machine imwe utiomba gwetikia nontu ni metigia machine cia kurutha value addition ya agriculture products na into cingi mingi ingiomba kwithirwa ile form of small industries na nitwagurire equipment mingi muno wacho thiini wa mbuku ino twina in fact kutini ndio wacho thiini wa mbuku ni ngwa nataka ile ino screen yetu ile ali ntuku ya youth empowerment program tugenengana equipment ratio nda metitie mana metitie pikipiki ta andu wengi muno nukona kwina equipment nya cia kwambiriria your own salon na kwambiriria barber shop twaina incubators ya matumbe twaina tuk most interesting twaina nkinya petrol station ndaka cia boda ikiga petrol station yao lakini muno iria nkenirie na iria ikurutha extraction ya sunflower oil maka package no tuni kedwe na value chain ya marama kulema oil marama kulema sunflower marama kuleta thini wa industry kao na kurama kubira thini wa retail shops thini tolina nene muno wa manengera machine no ciondo to manengere makoka capital ya kwambiriria ukonengera muntu machine iko na 3 phase atena mbeca cha kugira stima cia 3 phase atena mbeca cha kukombara ndukera ikathika igwa backroom ya ometerere nduku imwe na walita ija endwe ndu mibango yetu na tuna mibango na KCB Bank ni kwithirwa twina 1 kuma guarantee methero mena cheap loans tune credit guarantee turi tarakaridi kaunti kuga machine to akunengere ino ni collateral kwa bank ugacha kuria kuri baloni rwa bank machine no bank ni etikiritio kwendia kwa kali turi tarakaridi kuge responsibility tukamenya kuria tukakutana ndi tugicie from loan ukiapply machine no nitukumenya kuria twakurutire ku tukonia bank para wekaraga number 3 tukona gwikira kiti mbeca tukanengera banki ire twitaga cushion kana buffer kana interest rate ya youth yetu kethwa nini tukamanengera commercial rate ya bank matiomba ku afford no ngia tugurukia rate nginya uses around 7% ino ingi cushion ni Tharaka County nontu ukarutha gugacio kwethire in a few years mbeca ni wanenganete kwa atere nontu baka apply mbeca ni back into the economy wethira ntu meto ni magutethia zaidi utina a lot of unemployment koguo kiwa kule muyuthi ndikiriretie ni atunengera nafasi miaka ingi 5 te equipment tukagura ciengi cionka tugaciria nginya capital which tuna arrangement onene na bank na ti bank ni guntethia muno ntu KCB dino program yetu na twina mo ina nginya part ya training nontu nwanengera muntu ka biashara atina training bora taxi shokagua borea bookkeeping karuthwa na muntu mengi bora mankiomba kuthara gwitara profit and loss akethera biashara ikuthira so mena training maina mbeca ikunenganirwa ni tuyo garanta tuyo na equipment na gwitikia tukathiwe kama tebura tureka limbere. Yes. Mheshimiwa Governor ole waba kwa youth ngugi watariria wega muno na tutonie ukenekani na into cionthe kidogo twarona ugitonyerua siasa muno kiragwa thirikari ria riku na ukabere antu mamenyerete kunengagirwa kanyamu nundu na muyuthi mamenyerete kuragia watu tigatia we una wacokire wabanga tukwenda kumanenkera samaki wenda kumani magatega siasa ino wayandurira tena moving forward antu mani wenda kumatetheria tena siasa igeria kuringo na youth kiragwa ndia kugutina kanyamu ana wambire kumatetheria mau monthe ari na mbere ni merarure metho nontu wewe no kwenda kanyamu okubone kaurire hugo rikathwana cuthara miro kinyete cutha thokore ukwenderia na mami akwa kwenderia cutha ronjira rukuthungira kathwana for example mbere rutariku muntu aina hoteli wa flash nyamwira ukethera ndetachai aina ronje ni clean ni twagire treatment plant koguo twarutire mbeca iria ciacigiritaga thiini wa miukia antu area riu no thina yakwa nene muno na itonga na mangi middlemen twacokia kuri wananchi monthe nontu riria twaka barabara riria twaka program ya ronji riria twathondeka mbeu muntu wonthe akagwata tikukioceria broker mairi matano maria magakwaragiria tauni na binya muno makiuga nunenganagira kanyamu uga thirikari no thina ntuge no economy tiko flow nontu kuri muntu anengerwa mbeca mimbi akathenya mburi imwe ciiri antu makaria na
makanengero tunyamu ni aruti makwa mawira bune bwathirire muruti wakwa ira ntuko ino gwe nakwenda mbeca ni apromote ndo kuruta wira wake mushana ucha in good time nyalomberuni athondeka nyamure yake lakini iracha gwikira mabuko impress all the time inuite ivo na by the way ningore gucukira aruti makwa mawira nkatho cia mwanya muno nontu miaka 5 ugachagwa kuri county irengetire citagwa overseas trips kana itagwa travel kuri domestic na international travels ni Tharaka Nithi county nginya na assembly yetu ni nyibitie muno na mbecire mingi cia guthoketie foreign travel cio ni cio cia cukira gutaruta wira mashinani. In fact ni makamuno ni muntu rio kuga Tharaka Nithi county inengagirwa bilioni 5 pa ia no kauria kura bilioni 5 rithiro make no tiona nanga muntu atina metho no ka compare muntu ro kwario ugu karite maybe institution ni miaka 20 ugachuda achievement ire bothe no miaka 20 uga compare na yako ya miaka 5 wamenya bara wira rutetwe na number 2 ukeukia maendeleo mana makwa monthe na kuonia twina antu makwa Tharaka Nithi maturute twira mutu twira ninka ukamekira compound yemwe it will surpass an institution in Tharaka Nithi bareri ana kugwirira nene muno muno twitaga ukeukia cio thino ino turutete ukinaiga compound no mwana mbaka compound ni mwe bamwe taturi ndo aturi ino ni residence ya official government residence ya governor kuna residence ya deputy governor na 2017 itaribo na nikere mbake ni county ni save mbeca na ndo matukuru ba governor ile togwa ona occupier kane allowance na ni bu kukwendekana ni salaries and remuneration commission tu bu kugendru cio ndo kaya compound yemwe na itona kwa kweganira tu muntu ategatinda gete no ndo akwiga kwithwa ndo tumujengo ekani 5 na twina projects all over 2500 square kilometers ya Tharaka Nithi county kuma gitokoto kuthika Thangashini my friend tauni yeta Thangashini kuma 1963 tari stima na ithagirwe na antu ntukia thoko antu 5,000 wakinya tha 12 darkness lakini tha ino maina stima economy is vibrant na rungu ni bawa wa South Mentia bakubi monaga stima across Meru county mo makewata ya tota that is an investment ndongo kwa monto mo tukaiga bamwe bwana mbaka antu magutika kwaria na antu mati gutuonera no ntu akwirwa atu propaganda tutena maana ina tena na aingi angwaria Bwana Gavana tutumba kurikia tutaria siasa tuikagiteneka actually we have only tomorrow kenda buinga siasa twina mathaa 72 wa Kenya beta ndebene tukona enkiama kana ruterero wa Tharaka Mzalendo munini wetu unaramutigire etakire ruterero rongiro mushindani oku tukena ruwa deputy governor oku na gwatire mbaru ruterero rongo Jubilee babonde barija mukenda baumba kutho bagitimwa governor Muthomi Njuki urenda kubera ate deputy governor wa Korigo Kagwema. Oh, my friend. Yes, Kagwema naruwa na gwatire mbaru. My deputy governor is my friend. Rafiki yangu sana. Ene ni mwana siasa. Na siasa ili mwanki. No. Utenda amiriro kwa siasa ni kutuka irrelevant. Menya Muthomi Njuki ni almost replica ya Hustlers. Bara bonde Hustlers turi dinwa Kenya no mana mangi monde magangete ageni situyo ocha dinwa Kenya bare guru itonga cionde thirikari yonde tiga international community monde ne magangete ageni muntu wetu William Samoei Ruto. Yes. Kwa Tharaka Nithi maazimio monde na independence magangite against Muthomi Njuki ndituika surprise ya Kagwema gwatete azimio honorable Kagwema gwatete azimio mbaru Muzalendo kagwata Dr. Muzalendo kagwata azimio mbaru na ugwa ntikuga takagwatete ni deputy wakiara ara kurirwa atigo mene takukura muntu mboya ari guru aburukite wakura mboya ndo Muzalendo ari ngende muno ndo mboya gakura uko kadhiba gatekukwa ntukumenya bara uni wonge ari no lakini anamaka wata na monde
maria antu maazimio mari kuracha muno na wananchi nontu mwananchi ni munogu ni thirikari no erariku nontu ugacutha economy tubura ikari aino wamenya mwananchi atina bata na thirikari ino nontu ugwa bei ya cumbi for the first time in life bei ya maguta ma gukaranga turuthaga 1 2 3 gutubatubia githere na monto mengi mwananchi atina bata na ndo cia muthemboni lakini thirikari nenda gutumira taka kumakairiria thirikari azimio kungu kuna magikairua mukuru uria na wale guru wa kitendawili no abua na ande chain reaction magukairirua candidates maazimio kana maumeta wa Jubilee ntumaina mibango yao kugu wananchi metu monde maririkane kuri thirikari ria projects yambirite Raila Odinga bare guru iguru kite ndi nginya candidates ma Jubilee babandi monde ni project ntumo kuona my opponent ni abirwa mibutano ni machief machukumete ka chief maina thina chief kama mari under threat akerwa ngakuona kwanza uringirite muthomi thimu ni tuonaga thiini wa system weu no karamu riu mamwe kama tumanaga makaugathire muthomi andingira thimu ya mundu moka ndigache kuonekana riu kuna muntu kubirwa mubutano ni chibu ni polisi na officers ma thirikari unuto waku ni project ya thirikari muntu ni muthomu wanjuki na mama angi mauda ma UDA na Kenya Kwanza mara maguka gwaku mathite na maguru ni mio jeshi yetu tukanywa cai na maturani tukaria cietu nundu ni thirikari thite kuthungira nundu ni tuga freedom is coming on 9th kogu ana makawata na monde mali malanda mali matano maina thirikari aona project muthomu wanjuki ni mena gwitiga twina wananchi na ukacha guru matigere na unja tafadhali wananchi mumenye utekere kule yaku baria ikaurira nundu baria mukuru ni athite kurira no gwitwa kitendawili ana mama rinde mo bathite kurira yes maybe gavana tukirikiria ugoro bona ruwa kareja mwenda saba ndenda kuigwa gi committee mbere kamera na mbere ya Kenya ati uga preach peace kagite na gaka itigere ntukunya kura cithiri kiringwa na indikezi ukeja gweta bile bile ugashindwa ukathaganania wathani iki uroga gucina no mukedia mukono kwithire kwina thiri kumira au meni ndete to bwana mwenda niyo ni mbero ni filanga free ntede na mbuge nte muntu ando aya na barabarani ndo yakwa ni ideas na ideologies na wachotha wega recently kule banturari na mupizani wakwa twekara methani imwe na mwira nkamwenja ambiria kumena to kumbiro nkamenya ngangura ngubeni atingira ngakwenja ngagucinda na twathe kangamana na murenya muri tu serious muno turingecia tukaragiria buria tunkiumba baadaye yakule tukira muntu muri siasani mukare mwantu kwenge kwaria nondu ria wathi too much personal nake none ntetu eno te siasa nondu siasa ni mashindana it is never too serious koguo gutigi ntu ta enemy thiini wa mashindana kira githiini wa mashindana etagwa opponent kana agetwa competitor tabro na mukiringa mubira umwakibira ngorire na ukibira no ingi agushinda tika mutenu kanjire muno mukathie mukarerio thiini wa methemwe riu antu metuma maringa kura ni maririkane twinda turi arata anokona tukiari na tukitananye muno tugwitana na mara metanaga tiga muntu ati mwana siasa ni binya muno kwithira ugituika tu personal na antu no wakurire kwamba twathiria kwario toragia na thiini wa podium tutonaga na nyuma kibwaiga kinyo menya twithaga turi kutukunda chai ugacha kuguo mundu no kuona His Excellency Uhuru Kenyatta na mundu retaga kimundu giki ni brothers ndibauga my brother siacha nimbi siacha nurongo na mbuga niyo kwanza niyo tika ni mwana siasa naturally I'm a manager indi no ntugutinjira yengi ya ukinyira gitiki utuika manager no nginyo utuika mwana siasa kenda ukinyira ada izoro ko muno ni management ya resources na kumanagera tarakanithi antu matharakanithi wira wao indi siasa ni means ya ukinya bau indi muno ideology ni chodhiri ronto patire ori
nionekanaga kana ina ideologies kana eteneo na pia personal antu mara marungamite thiini wa county ni wonaga mara maina sera na mate nacio kugwa moita mengi muntu aikwenderia kuthukia rito ria muntu ria ungi unu atena sera ya kwendia ni auga thurwe nontu uria ungi ni muthuku ana uria ungi akathuka tiguo thurwe twire buri uri mwega na gure twire buri mwega atugature bukarutha twire buri ruthite ukoni na capacity ya gukuthondeka the new now gatre I have delivered these projects 117 plus na imwe ni kinya milestone nkikwira ka mwisho thina wa project ni mpuririkanie Tharaka Nithi county ni cithithe ibao cia healthcare ithanthatu maita mairi turi number 1 thina wa Kenya na muntu agukwira gutigi twanegwa kia Tharaka Nithi na Tharaka Nithi kerigagia ana kuri muntu ngene gwira ntuku yengi Tharaka Nithi ai number 49 na audio no wananchi 49 yata na mtu metha wa mari 47 nuntu aringire kubene nginya acha kubeneria ntu ugumbere antu matikathikire muno bukwirwa ne matumire metho muntu ona thoko bakubena gwake mucie metho ona barabara ya lami metho athi cibitari chuketie na lift metho athi mari toragure cibitari Marimanti. I was shocked the level ya equipment ile cikirito Marimanti ni Dr. Ndura Kuriara twina nginya blood bank Marimanti hospital yani ukathiu ukathona thina ya ndamu kuthibo kathimirwa ni type ya kwire kwekirwa ndamu utigu ambe gwetirwa ndamu angakuna ku iko hapo na mauntu mangi mengi. I was very happy na rekereria ndikania antu metu kuthondeka nyomba cia infrastructure cionka itumba gutuma afya yetu itia tukwenda nginya tuthondeka special tuna specialist mara makudumia antu tukithungira 2013 twina specialist ma health 12 umundi twina 27 itwongereta kuma 12 kinya 27 na mara yengine mara matonekanaga twina ophthalmologist ndagitari wa metho uria no akuthinje metho mena either njereri kana kengesa ijoro na gicutha na ntukwino thiini wa Tharaka Nithi cibitari cia muntu ni akuthinjwa metho macuthe na magacutha mbere watungana kwa na muntu nkurani cibitari na nginya outreach na unja twina ophthalmologist Chuka Hospital twina ophthalmologist Marimanti na twina thiini wa cibitari ta Magutuni na mangi engi ma family medicine na mara twita consultants kugua na kupump working sector yetu kana personal metu methero maina ujuzi wa kugiria antu metu mathie nginya Nairobi nigi tukiapata mote kunda equipments they know equipment ningumia mamwe ni makwenda kwethera makithirigia program they know equipment twina equipment imwe ila cionekanaga Nairobi Hospital Aga Khan na Kenyatta kitu ta CT scan digital x-ray mammogram na other inicio ndiri thino macibitari metu ntukuino na to upgrade nya power cietu kena ciumba kwithirwa na i-maintain machine ino kugwa antu matikathie nja Tharaka Nithi mathitu cire huduma cia kuthimirwa CT scan Nairobi yuma ngiri 45 Chuka ni uma ciringi 6,000 uthi Nairobi kurutha kwa tigetera mbega dialysis iria kucenjua damu mbere twagenda kuringa laini Nairobi Tharaka Nithi ina itana inya iria iri fully functional na kuna cienge spare inya in total 8 iria ikurutha dialysis ya gucenjua damu rĩrĩa wĩna thĩna ya kidney koguo no tuthiĩte wega antu metu matunengera nafasi tuonekana tugetithia cibitari imwe tuetuke level 5 kena inu cingi tuetithia icuke level 4 wĩra waendelea. Yes. Mheshimiwa ukirikiria ni mo tiraisi kuona mwanasiasa ukwira antu ndulani mtu awira gwigitumia ugire riu ni metho Yes. ni wega kunengera kanya thaa ino ukaromba kura ukamaririkania muntu akinya bara akaririkana metho atia ni biongo akona no ukamaririkania maromba kura parting shots ni ndiurugite muno Tharaka Nithi kaunti mzima na nimbera wananchi thaa ino kwina competition ya siasa matikathikiriria muno voices cia opponents ma mwana cicero kwenda ndo maita mamengi ni makuruthirwa mivutano ya kumakangaia ukethira muntu akwira antu tariu ni merwa machire mutu na mbeca na into ciingi ruguri marito mauko mundi
macogano na ingi gisakili thini wa Facebook watuika nkathie itugo tofauti nginekerera mutu na mbembe nimera kwira antu metu gutege ntu takiu bra ninkiana kwira antu metu nima thikiriria bra tuturetu metaga nontu antu makwatika tugutungana mwalire ya mbere thaino tu system ya tuko mobilize na by the way ni ntura mona wananchi anakomabanga kuambiria 2017 twina mo bamba throughout ndiangu kwenda kumeta mubutano kule burane metaga koguo mateguite mariritwe ni CHV yakwa materiritwe ni ward administrator materiritwe antu makoma obisi matikathubutu kuga mbegwire nero anga ni jirani ni mama mithikirie wekane bura kiugo karibu gukaga teru kule bantu mbetanite ru na tini mwira niba ende antu makwa ni makomenya bara mbetanite na mubutano wakwa ni warukira uko kwambira 12 yakinya 2 bara minimetete mbinge ngeti ngena mariria ende system ite anagirwa na radio kana TV kana na kameme kule bora twaranagiria namo na maisha no tutiste ugijande riu ngena na tumetu bai rontana anto madara kanidi anakava nkoma uria wici te muraiko yo gukwirira bura gakuruthira na nditeni nguga ninka na Swahili na mara mangi nibu maugire na muthungu nibu augire nuntu muthomo njuga ikwiraga ukaringwa x-ray ya digital bara ukathondekirwa CT scan bara ungina kwira bara gwakira industry wa muria raw material ku ati gukweresa bareri mbere no ambete ubati kureta system ya kureta raw material kuna kweresa buranga bara ndeteteria reti ruto waka industry tia kwira ntu buroka mathira industry ya miguta na miguta rebo thaino na makiendia matiendia miguta nkithuru ikinya bara makwenda ukinya ambo mathondekire system kureta ngombe ira mbega icha miguta na bora make sure that makere ng'ombe inu miguta yao ete kumunta muntu anete skin ya ng'ombe na bora inkithuru ile mingi na quality mbamba ugwa ni kwa tukula jinari lete system ya kureta mbamba kenda riu akinya utubange wina capacity ya kureta raw material koguo no atoke industry koguo mbere antu metu ni manengera nafasi nitumana ugire riu ni methu na ni binya muno kuona mwana ciaca gukwira ndura ukigwa kurira ndutite nuntu kuri mwana ciaca gukwira ntu miaka inu 5 kuri gintu kuona kia milioni 15 thini wadi yako kana milioni fake uga milioni 10 nkauga ngagutarira wadi wa wadi riu nauga twina tamak kilomita 1 ya tamak ni milioni 40 kilomita 1 nkimiaka kule antu maugaga anawekera kala bugu iguturika no gacuda wega mangagia muci neo magiringa break ukigwa kilomita 1 alami ni milioni 40 na nina kilomita wadi yaku kilomita 4 kana 5 kilomita 4 milioni 40 ini 160 milioni inde muntu akura tekona kintu kia milioni 40 mwire na thiegura mewani no turagura rune me muntu na nduthire kuringana wira kona ndutete atutaendelea kufanya kazi mwisho kabisa antume to maintain peace na muringe kura on good time siasa tendwa it is never too serious candidate akuwa shinda well and good ashindwa well and good muthomo mwanjuki ni una shinda I will be very happy bahati mbaya ngacha kushindwa bara nkuonere very remote na gwetikiriria na gweterera ntuku ingi nontu na yotika ni a matter of life and death indi mwana inchi uria athuranaga tikia na ngai uria iguru ana adu yai kuona utege ntu akuona ruthite ngai uria iguru atigenda kalif atiricaga nkima kana kithere na atimamaga ria tuita kumama. Thank you very much and God bless you. Thank you so much Bwana Governor. Thank you so much Mr. Mbaka, Mr. Mwenda, my colleagues. Ibwaga sana mutegeri wa Waweru TV, muthikiria wa Waweru FM, muthikiria wa Miru FM na Getu FM. Tugucokere nkatho cia mwanya muno Governor akwira riu ni metho. We na mathaa 72 wetakurikithia katiba kenda ningi umba kuthira ukithura mutongeri uro kwenda rikana kureku nio longweku. Ibwaga sana nimetoka Karibu County, ethiro no tuku ubwega.